Isikhokhwane sabafazi. Abafazi bakho babambe bazwane bathandane. Bathandane njengosisi nosisi. Noma ngabe ema girlfriend awakabathatha ngokusemthethweni bayabambana bathandana njengosisi nosisi bavunane ngabe khona ushunisa omunye phansi ngabe khona ufuna ukugibela phezulu komunye bavunane bona ngokwabo bobabili bakhulumelana uma ngabe wena unephutha nalomunye lomunye akwazi ukukhulumela lomunye uthi cha baba lapha ngathi unephutha noma ngabe ukonile lomunye akwazi ukusuka lapha suka khona ezomxolisela abafazi bakho bahlangane ngabe intombi zakho awukazithathi noma ngabe abafazi bakho usubathathile kodwa ke manje ufuna ukuthi bazwane babambane thola isikhokhwane sabafazi bayozona ngalendlela ukuthi ngasi bayazalana ndawonye akekho yoshunisa omunye phansi bayokhulumela noma ngabe khona umunye unephutha lo uhamba kwalomunye uzoba buhlungu kwalomunye ungabi khona kwalomunye uzobe khuleka kwalomunye kuzoyenza ukuthi bobabili babone ukuthi bayadingana akekho yofisa ukuthi kuhambe umunye ngenhloso ukuthi kuvune yena uma ngabe wena usudelile olomunye osamfuni nalozo uthi nami shothi udelile yimi ngoba kwazi ukuhambisa umnakwethu bese mina ngisale shothi nami udeliwe yimi bayomelana bathanda nokudlula njengawona ubathanda kodwa bathanda bahlanganiswe wena kodwa bathanda nokudlula wena njengoba ubathanda kodwa wena ubahlanganisele bangazwani abafazi bayahlanganiswa kube khona ukuthula phakathi kwekhaya indoda siyazi isindoda ehlambulukile ikana abafazi abathathu kuyisinto sethu lokho ukuthi sithembe kuyinto ekhona kuyinto futhi anyeke soze yashintsha uma ngabe wena uyakholelwa isintweni sakini ukuthi ube nabafazi abathathu noma abane noma abayisihlanu ukuphuma kuwo kodwa abafazi nje indoda ehlambulukile bana abafazi abathathu sengilethela leso sikhokhwane sabafazi usenza njani na asithi babili ke laba bakho uthatha ipiece yenwele zalomunye ipiece nje zama ukushontsha ipiece yenwele zalomunye noma ngabe uyitshontsha sesisekameni noma ngabe uyayikhatha wena uma ngabe umdlali idlalisa uthi sip kancane le piece le manga futhi kunzima ukwenza lokho yena makakamile ashikama zama ukudonsa lapha ekameni uthola nje ipiece encane yenwele zakhe bese nalomunye futhi uthola ipiece encane yenwele zakhe njengoba uselamaphisi lawa amancane kanjalo bese uyafika uthi indaba ezitha ngifuna isikhokhwane sabafazi ngokunika umuntu osebhodleleni lengaka lo muntu lo uyagcwala ibhodlela uba nail full ukuze kuzosala isikhala sokuthi ngene le inwele wonto ozoyenza uwenzani na uyawuthulula lo muthi phansi uthi mase uthulile bese uhlanganisa nale inwele bese udidela wena ngesandla sakho uyawuhlanganisa ngesandla sakho ukuthi ufuna ukuthi uzibani wakazibani nozibani wakazibani babambane bathandane njengoba uthathe le inwele zabo lezi inwele phela zine DNA yabalinkisa bese sofa kule bhodlela kanye kanye nalomuthi naleno lesekuhlangene konke ugubele egcekeni ugubele ejaridini lelo bhodlela lelo ngeke bafazi bakho bahlukane noma ngabe wena uNkulunkulu angakukhumbula boyohlala bazwana bahlale bathandana ungabe umsindo ukuthi indoda yami engcwatshelwa kuphi ingcwatshwe kanjena indoda yami engcwatshelwa kuphi ingcwatshwe kanjena cha bazwana babe moya munye babe inkulumo monye babe ezwilinye ngoba indlela zabo zihlangene zibobabili lapha ya bayoqhaqheka mhlazana kokutholakala lapho dlala lelia kube khona umuntu oluvula achithelile ukuqhaqheka mhlazana kenza ngala kanjalo kodwa as long lisesemhlabathini nebhodlela linomuthi nenwele zabo boyothanda nabafazi bakho isikhokhwane sabafazi bahlangana abafazi ngabe khona umsindo phakathi kwekhaya kube mnandi kujatshule kube mnandi kube nje ya bahlanganise indika abafazi isikhokwane sabafazi sikhona siyatholakala kakhulu bezitha inyanga yamacala ngithi nikhumbule inkinga nasixazululo ngokuthi ibe inkinga usho ukuthi sixazululo